Miras na king 2.63 billion pesos ing alagada ng agricultural products king mabilog a bangsa ing may nga sira pauli na ning El Nino base king April 12 data na ning Department of Agriculture. Ketiking Pampanga at king 66.1 million pesos sa alagada ring pakata na mapali at 1.8 million na alagada ring pakata na mamais sampung kamuting dutong ding emo naman miligtas king matinding pali. Sumangid na nini ala naman kanong dapat piganakan king supply dareng agricultural products king merkado agpang king samhang industriya ng agrikultura o sinag uling apag sa jande maski makanano ring hortelano ing El Nino. So as far as supply and stocks are concerned, tingin natin walang magiging problema. Ang talagang problem natin is presyo, no? Hindi yung stocks, hindi. Ang report naman natin talaga, may mga areas na talaga na tinamaan. Reduce yung harvest. Kaya lang ang kaibahan kasi ngayon, because good farm gate price sa palay, maraming nagtanim. Even sa Central Luzon, mas maraming areas yung nagtanim, even sa onion. So hopefully that would compensate kung meron man kulang sa harvest. Positibo yung grupo ang mipagwaya yung agri-sector oras lungubing kauran kareng tutuking bulan. By the time na magtanim uli ang mga farmers natin sa June, July, medyo maganda na yung area, nag-uulan na. So onions, ganun din, naka-harvest na. Kung may kulang man sa onions, by May or June, dapat sabihin ng gobyerno. So they can import sa panahon na wala pang umaani ng mga pagsisibuyas. Agpang king Executive Director ng SINAG ay Jason Cainglet, presyo at ali supply daring agricultural products ay maging problema na rin kaya katamong kabalen ngeni. At maralas na kanong masisisi ang producers kareng makanining pamikatagon. Dapat pa maglino ng Cainglet, mababa kano ing farm gate price daring agri-produce ngeni. Mupin, era kano kontrolado ring producer ing presyo daring karelang produkto. Pangaras king merkado, uling magbase ini kareng traders sampong retailers. Halimbawa, yung manok at itlog, parehong meron tayo sa Central Luzon yan. Yung manok for the past 4 weeks, 5 weeks, binebenta ng mga magmamanok below cost of production. Ang cost to produce ng manok is 95 to 100. Ang farm gate ngayon ay 90. Ibig sabihin, dugi sila ng 5 piso kada kilo para lang ma-dispose ang manok. And yet, sa palengke, 190, 195. Samantala, susubong na ngeni ng gobyerno ing pamag-stock agricultural products para king 10 days supply. Paralan niya kano ini banga yawat ing balawas sa pamagtas ning presyo daring panyalwan. Binuuna la kanong team at kasalungsungan din ang gagawan ing implementing rules and regulations o IRR para king mesabing polisiya. Ako yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.